Yes, ibihe byiza ndetse n'umugoroba mwiza, nizere ko aho muri mugoye neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Tugarutse mu makuru akomeye cyane ari kugarukaho hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, hakurya y'ishyamba rya Kibira ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Ni amakuru ndibuze ko mpera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo, nkakubwira ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC ryabyutse rigaba igitero gikomeye cyane mu birindiro by'umutwe wa M23 na Twirwaneho. Ni ibitero bagabye mu gace ka Rugezi. Ni mu gitondo rero cyo kuri uyu wa mbere tariki 9 Kamena 2025 babyutse bagaba igitero mu bice bituwe n'abanyamurenge muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aravuga ko kugeza ubu ngubu abaturage benshi bahunze hano Rugezi. Magingo yanga igice cya Rugezi kiri kugenzurwa na M23, gusa igisirikare cy'u Burundi FDNB n'ingabo za leta ya Kongo FARDC bakigabyemo ibitero simusiga, ndetse amakuru aravuga ko ibitero byatangiye ku isaha saa 12 z'igitondo bikageza ku isaha y'isa 5 z'amanywa. Ndaje nkubwire iby'iki gitero, ndetse amakuru aravuga ko igisirikare cy'u Burundi FDNB batarekeye ibi bitero, kuko amakuru aravuga ko mu ishyamba rya Bijabo n'ubundi hakomeje kugenda hakoranyirizwa abandi basirikare benshi bitegura kugaba ibitero hano Rugezi. Aka gace ka Rugezi ni agace k'ingenzi kuko magingo yangaya gahuza teritwari ya Fizi ndetse na Uvira. Aka gace ni ak'ingenzi kandi ku ngabo za leta ya Kongo FARDC, kuko nibaramuka bagatakaje mu buryo bwuzuye, M23 birahita biharura amayira yuko yafata teritwari zombi, Uvira ndetse na Fizi, mu buryo buboroheye. Aka gace rero M23 yatinye kugakuramo ingabo, magingo yangaya iri no kudeployinga izindi ngabo hano Rugezi kugira ngo aka gace bataba bakamburwa. Ndaje ibi byose mbikubwira n'urugamba ruremereye cyane rwabereye hano Rugezi. Amakuru aranavuga ko magingo yangaya igisirikare cya leta cyatakaje abasirikare benshi. Abasirikare b'u Burundi bo ndakubwira ko bahagoye ku bwinshi, kuko magingo yangaya imirambo igera kuri 20 y'abasirikare b'u Burundi niyo irambaraye mu misozi ya hano Rugezi. Ndaje mbikubwire, mubwire n'amakuru menshi cyane ari guturuka muri teritwari ya Uvira hano muri Kivu y'Amajyepfo. Ndanakubwira urugamba ruremereye cyane bishoboka ko rushobora kototera ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu mw'abantu mwe, kuko imirwano iri kubera ahitwa Katana mu birometero 13 byonyine uvuye hano Kavumu n'injyana muntu. Ndetse amakuru anavuga ko igisirikare cya leta gikubiswe muri uyu mugoroba bagahungira muri parike y'igihugu ya Kahuzi Biega. Ibi byose ndaje mbikubwire. Ndakubwira ko kandi magingo yangaya uwitwa Generali Sejusa ntiyemeranya n'u Rwanda ku cyemezo cyo kwivana muri CEAC. Uyu yitwa Lieutenant General David Sejusa Tinyefuza, wahoze ari mu ngabo za Uganda, yagaragaje ko u Rwanda rutakabaye rwafashe icyemezo cyo kuva mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati CEAC. Ese uyu mujenerali ni muntu ki? Ese kuki yatangaje ibi ngibi? Ntabwo ari ibyo gusa biri guturuka mu gihugu cya Uganda. Ndakubwira ko Uganda uwitwa Colonel James Kasule, uyu nguyu yafashwe ashinjwa ubujura. General Muhoozi Kainerugaba, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda, yategetse ko ahita arekurwa. Ese kuki yafashe iki cyemezo? Kuko magingo yangaya Muhoozi hari byinshi yagiye anatangaza ku gisirikare cya Uganda UPDF. Ntabwo ndibuze kuba ngarukira aho ngaho, ndaza kukubwira andi makuru akomeye cyane ari guturuka muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. M23 yongeye kwisubiza bimwe mu bice bitandukanye hano Walikale mu minsi ishize yarikuwemo. Magingo yangaya hashize iminsi 2 M23 isubijwe inyuma mu bice bitandukanye ndibuze kuba ninjiramo, birimo n'ubuce bukomeye cyane hano Walikale. Magingo yanga rero M23 biravuga ko yamaze kwisubiza bimwe mu bice, ndetse agace ka Logu M23 biravugwa ko yamaze kuba ikandagizamo ibirenge byayo. Aka gace ka Logu ni kamwe mu duce dukomeye cyane, kuko navuga ko gahuza teritwari ya Walikale ndetse n'umuhanda werekeza Ikisangani. Magingo yanga rero M23 biravugwa ko yamaze kugezaho ingabo zayo mu buryo bukomeye cyane, ndetse agace ka Kashebere hano muri teritwari ya Walikale na Masisi naho hamaze kudeployinga izindi ngabo nyinshi za M23 zahageze mu rukerera rw'iki gitondo
gitondo cya tariki ya 9 Kamena 2025. Ndaza kandi no kukubwira andi makuru ari guturuka ari Kinshasa hano kugeza ubu ngubu. Colonel Nanga ni coordinateur wa AFC M23. Amakuru aravuga ko Tshisekedi yamaze ngo gutangaza ko uyu Colonel Nanga ngashaka kurimbura igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko Colonel Nanga ashinjije Tshisekedi ko atahaye agaciro ibiganiro byaberaga muri Katari, ariyo mpamvu rero ibi biganiro bitageze ku ntego yayo ndetse bitigeze bitanga umusaruro. 5 reka mbahereze ikazina n'abasabe gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tuyo tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro 5 nitwe tubagezaho amakuru ya mbere yizewe wacukumbuye kandi aturutse ku isoko. Ikaze. Reka munyemerere impere muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC ryabyutse rigaba igitero gikomeye cyane mu gace ka Rugezi muri teritwari ya Fizi muri Kivu y'Amajyepfo. Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Kamena 2025 nibwo ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC, FDLR ndetse na FDNB n'abazalendo babyutse bagaba ibitero mu baturage b'abanyamurenge mu gace kamwe ko muri Rugezi ho muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni amakuru akubiye mu butumwa bugufi bwohererejwe kimwe mu bitangazamakuru byatugejeje iyi nkuru hano muri Kivu y'Amajyepfo, aho ubwo butumwa bwagiraga buti umwanzi yaduteye hano muri Rugezi, ati yateye ahitwa Muchikachika. Ubu kugeza ubu aka gace ka Muchikachika navuga ko ari kamwe mu duce dukomeye cyane hano Rugezi twongeye kugabwamo ibitero bikomeye cyane. Aka gace ka Muchikachika kari kugenzurwa na M23 ndetse na Twirwaneho. Aya makuru aragaragaza ko kandi iri huriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'abazalendo bagabye iki gitero ku isaha saa 12:30 z'igitondo bageza mu manywa yo kuri uyu munsi. Kugeza ubu ngubu urusaku rw'imbunda ziremereye cyane zoroheje nizo zumvikanaga muri ibi bice ndetse no muri utu duce dutandukanye twa Rugezi, ndetse rukaba rurimo kucyumvikana na n'ubu magingo ya urusaku rw'imbunda ziremereye cyane mu bice bya Minembwe Centre nk'uko umwe mu bahegereye yabitangaje. Ni iki gitero cyagabwe kuri ubu ngubu hari hashize iminsi igera kuri 3 hano mu Minembwe hari ituze nyuma y'ibitero by'indege zitagira abapilote zari ziherutse kuhagaba igitero mu misozi yo muri Minembwe. Abantu bagafatwa n'ubwoba bagahunga, abandi bagakizwa n'amaguru. Ibitero by'ingabo z'u Burundi ndetse na FARDC hano mu Banyamulenge byaherukaga kandi mu mpera z'ukwezi kwa 5 mu Mikenke ndetse na Bijabo mu ishyamba nyine riherereye hano muri teritwari ya Fizi. Aha ni naho hakomeje kubarizwa ingabo z'u Burundi FDNB ku bwinshi, ndetse iri shyamba rya Bijabo rifitwe n'impande zombi. M23 ifiteho igice kimwe ndetse n'ingabo z'u Burundi na FARDC n'abazalendo naho bafite igice kimwe muri iri shyamba. Makuru aravuga ko bari kugerageza no kugaba ibitero baturutse ku ndondo ya Bijombo ndetse nepfo kwa Mbogo ni ku muhanda wa Uvira Baraka mu Bibogobogo. Ni ibitero ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 binyuze mu muvugizi waryo mu bya politike yamaganye yivuye inyuma, aho ndetse yanashimangiye ko nibikomeza bazakora ibishoboka byose kugira ngo babicecekeshe nkuko ahandi bagiye babikora, ndetse bikaba bigiye kuba intandaro y'uko M23 yahite noneho ishyira umugambi mu ngiro wo gufata teritwari ya Uvira ndetse na teritwari ya Fizi, cyane cyane umujyi wa Baraka. Kugeza ubu ngubu niwo mujyi mukuru w'ino teritwari ya Fizi. Hagati aho ariko imirwano iracyakomeje hagati y'impande zombi, nubwo amakuru akomeje kugenda acicikana avuga ko ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC rikomeje kurasagura mu birindiro bya Twirwaneho na M23 barashaka gusenya urukuta M23 yubatse hano muri teritwari ya Fizi, ndetse amakuru anavuga ko M23 kugeza ubu ngubu yanahabutse nayo ikamanura force ziremereye cyane kuko yarashweho mu buryo buteye ubwoba. Magingo yangaya ibi bitero bya hano Fizi bikomeje kujegeza abaturage benshi ba hano muri ibi bice kuko urusaku rw'imbunda ziremereye cyane izoroheje nirwo ruri kumvikana muri bino bice byo mu Banyamulenge hano muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka munyemerere mbere yuko nerekeza none muri Warikare ku rugamba mbanze mbabwire ko Generali Sejusa
uyu ntiyemeranya n'u Rwanda ku cyemezo cyo kwivana muri CEEAC. Yitwa Lieutenant General David Sejusa Tinyefuza wahoze mu ngabo za Uganda UPDF yagaragaje ko u Rwanda rutakabaye rwarafashe icyemezo cyo kuva mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati CEEAC. Mu mpera z'icyumweru gishize nibwo guverinoma y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo kuva muri uyu muryango nyuma yo kuwushinja gukoreshwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifatanyije na bimwe mu bihugu biwugize. U Rwanda rwafashe iki cyemezo cyo kuva muri CEEAC nyuma yo kwitambikwa na Kinshasa yanyuze mu bihugu biwugize bikarangira rwimye u Rwanda rwimwe kuyobora, kandi ari rwo rwari rutahiwe gufata izi nshingano zo kuyobora ino CEEAC. Amakuru kandi aranavuga ko kugira ngo u Rwanda rwimwe kuyobora uyu muryango wari usanzwe ugizwe n'ibihugu 12 byanagizwemo uruhare nyine n'igihugu cy'u Burundi bumaze igihe ari inshuti magara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binyuze muri perezida w'ibihugu byombi hagati ya Perezida Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye. Uyu General Sejusa mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X yahoze yitwa Twitter yavuze ko u Rwanda rutakabaye rwarafashe iki cyemezo cyo kuva muri CEEAC. Ati u Rwanda rurashaka kuva mu muryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati CEEAC kubera ko rwangiwe kuyobora uyu muryango kandi ari rwo rwari rutahiwe n'ibindi. Ati igitekerezo cyanjye kiratandukanye. Ati mwigenda. Ati u Rwanda rwiva muri uyu muryango. Ati nimugumemo hanyuma mugerageze guhindura ibintu mubona mushoboye ubundi mwihangane. Ati ntimukave mu mahuriro nyafurika yemwe nayoborwa n'abanzi banyu ntimukagende. Ati nubwo mwaba mutumvikana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ati ntabwo mwakavuye muri CEEAC. Uyu Sejusa yavuze ibi mu gihe u Rwanda rwo rugaragaza ko atari ubwa mbere CEEAC ikoreshwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yitwaje amakimbirane bafitanye. Muri 2023 murambabarira, Perezida Paul Kagame yandikiye Azali Ousmane wari perezida w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe agaragaza ko u Rwanda rwababajwe no kuba rutaratumiwe mu nama y'abakuru b'ibihugu bya CEEAC yabereye i Kinshasa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Byari nyuma y'itegeko ryo kwimwa ubutumire nyine bwari bwatanzwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkivuga ku makuru ari muri Uganda magingo yangaya, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yamaze gutangaza ko yamaganye ifatwa rya Colonel James Kasule, komanda wungirije wa diviziyo ya 2 y'igisirikare cya Uganda UPDF, asaba ko yahita arekurwa mu gihe iperereza ku bujura ashinjwa no gushimuta gukora muri Bubende Gold rikomeje. Nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'umutekano avuga, iri perereza rero riri gukorwa, ariko ngo ibi byatangiye kuwa gatanu ubwo Colonel Kasule n'itsinda ry'abasirikare bamurinda byavugaga ko bafashe umucuruzi wa zahabu mu buryo budasobanutse. Bikavuga ko kandi uyu mucuruzi yari afite amafaranga menshi yari amaze gucuruzamo zahabu, baba baramwambuye nyine aya mafaranga. Mu nyandiko rero zanyuze kuri Twitter za X yahoze yitwa Twitter mu gitondo cyo kuwa mbere, General Muhoozi Kainerugaba yagize ati ndumva ko abashinzwe iperereza bacu bafashe Colonel Kasule kubera ikintu runaka atagomba guhita arekurwa n'itegeko ntanze. Muhoozi rero yagiye atangaza ko atakabaye ngafatwa ngafungwe magingo aya ngaya. Reka nerekeze muri Walikale n'ubundi ku kibuga cy'imirwano ndetse n'andi makuru akomeye ku kibuga cy'imirwano. Rero reka wenda duhere kuri inkuru ya FARDC yigambye kwirukana M23 ku gasozi ka Nkobe hano muri Walikale. Aka gasozi ka Nkobe biravugwa ko ari agasozi k'ingenzi cyane. Ni agasozi gaherereye muri groupement ya Kisimba muri teritwari ya Walikale muri Kivu y'Amajyaruguru. Aka gasozi rero kigaruriwe na FARDC ndetse n'abazalendo mu minsi ishize, kuko kuwa gatanu nibwo byavugaga ko bamaze kukagota nyuma y'uko rero inyeshyamba za M23
ngo zari ziri gusubizwa inyuma. Amakuru aturuka muri kano gace aravuga ko FARDC n'abazalendo ngo bari kugenzura n'imisozi ireba mu midugudu ya Kalinga, Kisone, ndetse iyi misozi nayo ikaba iri kugenzurwa n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Amakuru atugeraho kugeza ubu ngubu aravuga ko M23 yasubijwe inyuma yerekeza ahitwa Ikobo. Aho rero bivugwa ko guhera kuwa gatanu ngo bari bari kuraswa mu buryo bukomeye cyane. Baraswaga mu birindiro byabo ahitwa Rusamambu n'ahitwa Bukumbirwa. Ni mu rwego rero ngo rwo kugira ngo bitegure ibitero bishobora no gukomeza kubagabwaho bya leta ya Congo. Amakuru rero aturuka mu buyobozi mu murenge wa Wainanga hano muri Walikale, hano muri Walikale, ari kuburira cyane inyeshyamba za M23 ziri kugerageza kugota umujyi wa Pinga. Bagahamagarira igisirikare cya Congo kongera ingufu muri aka karere kugira ngo barwanye iterambere cyangwa kwagura ibirindiro kwa M23. Iyi mirwano mishya kabisa, ni imirwano mishya. Umubare w'abantu ukomeje kugenda uba mwinshi w'abahunga imirwano ndetse n'abayikomerekeramo, kuko magingo yanga biravugwa ko kugeza ubu ngubu abantu babarirwa muri magana aribo babayeho mu buryo bubi cyane kubera ino mirwano iri kubera hano muri Walikale. Kuva rero yakobora mu cyumweru gishize biravugwa ko magingo yanga M23 nubwo yagose umujyi wa Pinga ariko nayo itayizeye ko ishobora kuzawuhamana. Yego, kuko iri kugabwaho ibitero bikomeye cyane. Karundura karahabutaka. Hanyuma rero ikindi twagarukaho muri Kivu y'Amajyepfo. Muri Kivu y'Amajyepfo rero coalition bagize batya ni FARDC, FDNB, FDLR na Wazalendo bongera kotsa umuriro ku birindiro bya M23 hano Katana, agace kagenzurwa na M23 kuva muri Gashyantare, kuva muri za Gashyantare uyu mwaka Gicurasi. Gashyantare ubwo Katana yafatwaga kuko yafashwe mbere ya yego. Noneho ni ibitero noneho bivugwa ko uku kwezi kwa Gicurasi kwashize kwaranzwe n'ibitero hano muri Katana. Habaye imirwano inshuro nyinshi ya parike y'igihugu ya Kahuzi-Biega. Aha ngaha niho coalition zirondiye. Ariko noneho M23 yabaye iretse kuba kubaganira ngo ibijye kubahigira muri iriya parike, iravuga iti katabanze dukora ibyihutiro. Iravuga iti muri parike nta baturage bageze gute bahari cyane. Urumva ko baravuga ati noneho reka ducunganwe no kurinda abaturage bo mu nkengero z'iyi parike kugira ngo izi coalition zisohoka ngo zigire nabi abaturage. Sinzi ukuntu rero M23 kurangaraho gato bakayirasaho ibibombe. Intwaro ziremereye n'izoroheje bakazirasaho, ariko n'ubundi bikarangira rwose M23 igerageje kubisubiza inyuma. Imirwano rero yahuje impande zombi mu mpera z'iki cyumweru ishobora kuba yaramaze umwanya munini, kuko ni kuwa kane no kuwa gatanu bararwanye mu masaha y'amanywa rwose, mu masaha 9 kugera saa 10 gutyo bararwanye. Ni imirwano yongeye kumvikana mu rusaku rw'imbunda ziremereye n'izoroheje, aho ndetse kandi yanasize abaturage bo muri aka gace ka Katana bavuye mu byabo bahungira mu bindi bice bitekanye. Rero twahawe ubuhamya bugira buti iyo mirwano yari ikomeye yaguyemo abazalendo bagera kuri 11 icyo gihe, ariko ubu ngubu biravuga ko bamaze kuba 16 kandi ngo uyu mare ushobora no kwiyongera. Birashoboka cyane kuko hari andi makuru avuga ko hari abataragaragara baguye muri iyi mirwano. Yego, bugira buti urugamba rwatangiye amasaha y'amanywa ubwo yo kwa gatanu, bararwanye burinda bwira haza akabwibwi bakirwana. Amakuru akomeza avuga ko uruhande rwa leta rwakoze iki gitero ngo rwakoze iki gitero nirwo rwahunze, kandi nk'uko n'ubundi byagenze mu minsi yagiye itambuka nibo bagiye bakubitika bikomeye. AFC igenzura iki gice cya Katana rero yashubije inyuma ririya huriro ry'ingabo za Congo icyo gihe
amakuru twahabwaga yavugaga ko izi ngabo za Kongo zari zagabye iki gitero zahunze zerekeza mu ishyamba ryo muri utwo duce nyine, bigaragare ko noneho igisirikare cya Kongo kimaze kubona ko kwiba umugono M23 ntibigikunze, ntabwo bigikunze, ubwo baraza gushaka indi strategy bakoresha, kuko ibyo ntabwo biza kuborohera, byananiranye, byadogereye. Wenda ama update ari guturuka nanone ku rugamba muri Uvira, aravuga ko kugeza ubu ngubu umurundi ngo yiteguye kongera kugaba ibitero. Hari deployment yavuye Kavimvira y'ibikoresho. Ese byari biturutse turacyabaririza, ariko ahangaha bose biragaragara ko ngo umurundi na FARDC ntibari gucana uwaka, kuko umurundi afite misiyo yo kurinda Uvira yego idafatwa. Ubwo rero ibintu byabaye birebire bwanatsanze imfura, ibintu biradogera. Niba mudahari mwe ntimuzatwitambike gusa, tuzakora ibyacu, intwaro nizidushirana mu duhi zanyu twirwanirire. Kugeza ubu ngubu rero yego M23 nayo nubwo umurundi ari kudeployinga, ariko iyo M23 nayo nabonye yatangiye ama operation akomeye, ndetse yanamanuye intwaro zikaze zaturutse hano mu mujyi wa Goma, ziramanuka zigera hariya epfo Bukavu, zahavuye ku munsi w'ejo n'ubundi zijya mu bice bya Walungu, ndetse amakuru anavuga ko zageza ku ndondo ya Ruramba hano muri Uvira. Urumva ko bitoroshye, ntabwo byoroshye hano Uvira rwose, nubwo ibintu bice bisa nkaho bicecetse. Yegereye Uvira ava muri Walungu, niyo Ventura yashyizemo yadeployenzemo ingabo nyinshi ziryamiye amajanja. Ishyamba ryitwa mu Kidi, simwibuka neza, rikora kuri Walungu, rigakora kuri Fizi n'ibijabo. Yego harimo abahungu ba M23. Yego hari n'iminsi ishize hari havuzwe ko haje n'umusada w'abatwirwanira baturutse mu mikenke. Biragaragara ko rero Uvira iyo baracyayipangira, Uvira iracyapangirwa, ariko ni vuba nayo iraza kuvamo, ni vuba iyi Uvira nayo ikaza kuvamo, kuko magingo yanga byibuze M23 kimwe cya kabiri iragifite cyane, kuva yaramaze gufata indondo ya Rurambo n'imisozi yunamiye Uvira. By the way, hanyuma abadepite ku rwego rw'igihugu n'intara bakomoka muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo baramagana icyo bita ubukangurambaga bwo gusebya cyangwa se bwo gusebanya ngo bugabije gutesha agaciro Wazalendo n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikira FARDC mu kurwanya M23, batunga urutoki cyane cyane raporo ya Institute Evuteli bashinja guteza inkeke abo barwanyi, bo babona ko rwose ari abarinzi b'ubusugire bw'igihugu, nk'uko iyi nkuru dukesha Kivu Morning Post ivuga. Abo bayobozi batowe barahamagarira, urumva, barahamagarira Perezida Tshisekedi gukomeza gushyigikira Wazalendo, nubwo bavuga ko bamwe mu bamwegereye bayinenga. Bagaragaje uruhare izo nyeshyamba zagize mu kurwanya M23, kandi ko bakomeje ndetse ko bakomeza baburira bati kuba amasasu ataguruka ntibisobanura ko intambara yarangiye. Yego aba badepite batangajwe cyangwa se batatangajwe amazina, barasaba ko izi nyeshyamba ngo zahabwa ibikoresho bifatika kugira ngo zikomeze ubutumwa bwazo. Yego baravuganira Wazalendo bati baravuganira ati navuga ko umuzalendo kugira ngo ahabwe agaciro hano muri iki gihugu biragoye, bizagorana. Tshisekedi rero yahisemo kugira ngo ashyireho itsinda, kuko abadepite ntabwo ari bamwe mu badepite batowe mu buryo bwemewe. Yego biravuga ko ari abadepite bashyizweho na Tshisekedi we ubwe kugira ngo n'ubundi bakomeze gutera akanyabugabo bano Bazalendo, kuko abadepite benshi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ntabwo bemera uburyo abazalendo bashyizweho, nta nubwo babemera ko ari igisirikare nyine cya Kongo. Bo bemera FARDC, bakavuga ko rero ngo abazalendo ngari abaturage basanzwe bashyizwe mu gisirikare mu buryo butemewe. Ubu ni sukuzi bakoze. Tshisekedi rero ari gukora ni general w'umuzalendo. Tshisekedi rero ari gukora propaganda zo kugira ngo yumvishe neza aba Bazalendo ko bafite agaciro. Yego nyine abakundishe abadepite bose. Okay, Wazalendo ariko uretse ko uvuga ko bakundisha, nta nubwo abakunditse ko barasahura. Basahuye n'uruganda rw'icyayi ngo ubahima AFC M23. Tubwira iby'iyi nkuru, ndabona ari birasekeje. Magingo y'anga rero inyeshyamba z'umutwe wa AFC M23
nabonye zishinjwa gutera uruganda rutunganya icyayi rwa Remera muri teritwari ya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku munsi wo kuwa gatandatu tariki 7 Kamena. Yego, ngo bagasahura n'ibikoresho byose by'ingenzi byarimo. Ibi byabaye rero ku munsi wo nyine kuwa gatandatu nyuma y'imirwano ikomeye yabaye hagati y'izi nyeshyamba za AFC n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'abazalendo. Rero iyi mirwano yasize n'ubundi abazalendo aribo bagaragaye ku rugamba ko aribo bapfuye. Amakuru atangazwa n'abaturage bo muri aka gace aravuga ko ibyasahuwe birimo ibikoresho bikoreshwa mu gutunganya umusaruro w'icyayi, nk'imashini zitunganya icyayi nyine, izisarura, izumisha ndetse n'ibindi bikoresho bikoreshwa mu gutunganya no gutwara umusaruro w'icyayi bijyanwa nyine ahantu hatandukanye mu bice bitandukanye. Ni mu gihe andi makuru aturuka mu baturage muri ibi bice avuga ko kugeza ubu ngubu ibikoresho byose byafashaga uru ruganda gukomeza gutanga serivisi zo gutunganya icyayi ngo byatwawe n'abantu bitwaje intwaro, gusa ntiharamenyekana aho babijyanye mu rwego rwo kubihungisha abarwanyi ba M23 ngo batazajya babikoresha bakegeka aba barwanyi bakabyegeka ku barwanyi b'abazalendo. Uru ruganda rero rukaba rwari ishingiro y'imibereho y'imiryango isaga 100 ituruka mu gace ka Mbinga, aha ni muri Karehe nyine muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse n'utundi duce duturiye uru ruganda rwa Remera aho uru ruganda rwubatse. Aba baturage benshi bakomeje bavuga ko kugeza ubu ngubu imirimo itandukanye irimo guhinga, gusarura, gutunganya no gupakira icyayi ngo babonagamo amafaranga, ibi byose ngo byahagaze imiryango yabo ngo ibayeho mu buzima bubi. Ibyo abaturage rero n'imiryango yabo bagiye bavuga ko uru ruganda ngo rubateje akajagari. Rero imiryango yakoraga muri uru ruganda, bamwe mu baturage baravuga ko kugeza ubu ngubu imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu muri aka karere yagaragaje impungenge zikomeye cyane ziri guterwa n'ibi bikorwa. Ivuga ko rero abaturage batari bake babayeho mu buzima bubi kubera uru ruganda rutagikora neza. Bemeje ko rero ngo uru ruganda nk'uru ngiyo ruvuyeho mu buryo butunguranye cyangwa ruhagaze mu buryo butunguranye gukora, ngo imirimo y'abaturage iba mike kandi ikabateza ubukene. Abaturage rero muri groupement ya Remera barasaba, aho uruganda nyine ruri, barasaba ko hashyirwaho ingamba zihamye zo kubarindira umutekano no gusubiza ku murongo ibikorwa by'iterambere bari baragezeho kugira ngo ubuzima bwabo bwongere gusubira ku murongo. Hanyuma rero ikindi twagarukaho cyangwa se twavuga muri aka kanya, nabonye muri Kivu y'Amajyaruguru abana basaga 100. Umuryango wihariye ushinzwe kurengera abana muri Repubulika Demokarasi ya Kongo yitwa ngo ni Soprod watangaje ko abana barenga 500 bari mu mitwe yitwaje intwaro muri teritwari ya Lubero ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi mu by'ukuri ni ibyatangajwe urumva na Jean Pierre Kakule Kavaketi. Uyu ni umuyobozi w'umuryango Solidarité pour la promotion d'action au développement ariwo Soprod, umwe mu miryango yihariye igize itsinda rishinzwe kurengera umwana muri société civile muri Kivu y'Amajyaruguru. Uyu muyobozi rero avuga ko abana bagera kuri 584 aribo bamaze kumenyekana ko bafatanya n'imitwe yitwaje intwari ikorera muri aka gace ka Lubero. Byongeye kandi hakaba hari n'abandi bana 111 ba mu duce tw'icyaro nabo bashinze udutsiko tw'imitwe yabo yitwaje intwaro. Jean Pierre Kakule yasobanuye ko hakiri inzitizi zikomeye zituma abana
batabasha kuva muri iyi mitwe. Ati ikibibangamira cyane ni ubushake buke bw'abayoboye iyo mitwe yihatira abana kuyigana, ndetse mu by'ukuri ngo n'ibura ry'ibyemezo bifatika biva mu bigo bishinzwe kurengera umwana. Uyu muyobozi asaba ko hakongerwa imbaraga mu bukangurambaga mu buyobozi, cyane cyane mu bayobozi b'iyo mitwe, abana n'abana ubwabo, ariko by'umwihariko no ku miryango iturukamo abo bana. Akomeza avuga ko ari ngombwa ko n'imiryango rwose ihindura imyumvire kugira ngo uyu muco wo gushora abana mu ntambara ucike. Ati hakwiye kongerwa imbaraga mu kwegera abayobozi b'iyo mitwe ndetse n'abana ubwabo. Tugomba kandi gukora ubukangurambaga mu baturage butuma hazinukwa gushishikariza cyangwa kwemerera abana kwinjira muri iyo mitwe itwara gisirikare. Muri iki gice cya Lubero cyakunze kwibasirwa n'imvururu z'umutekano muke kuva mu myaka myinshi ishize, abaturage bakomeje gutabaza leta n'imiryango mpuzamahanga kubafasha kurandura uyu muco wo gushora abana mu gisirikare, kuko abana binjiye muri iyi mitwe benshi bahura n'ihohoterwa, gukoreshwa imirimo ivunanye no kwangizwa ku mubiri ndetse no mu mutwe. Uyu muryango wa Soprati kandi hamwe n'indi miryango iharanira uburenganzira bw'abana ikomeza isaba ko hakongerwa inkunga mu bikorwa byo kubakura muri iyo mitwe, kubasubiza mu miryango ndetse no kubaha ubufasha mu buzima busanzwe harimo uburezi n'ubuvuzi, kugira ngo bongere kwiyubaka no kwiyumva nk'abana mu muryango. Yes. Hanyuma tunyaruke turebere hamwe ibyatangajwe na guverinoma y'u Rwanda. By'ukuri bazemura rwose, urabizi ko Kongo yongeye kwitambika u Rwanda, uri kumva? Yego. Byaje gushoberana rero. Nduhungirehe wari kwavuga ati rwose ntabwo byagenda gutyo, ntabwo twakwemera kwikoreza umutwaro utari uwacu. Birumvikana. Yes, ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Olivier Nduhungirehe yavuze ko u Rwanda ngo rutigeze cyangwa se rutazigera rwemera kwikorera umutwaro w'ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe leta y'icyo gihugu idaha agaciro inzira zashyizweho zo kubikemura. Yego, rero yabitangaje nyuma y'uko u Rwanda rufashe umwanzuro wo kuva muri CEEAC cyangwa se CEEAC kubera uburyo ngo ibihugu biwugize ngo kubera ko ibihugu bigize ngo bikoresheje nabi cyangwa se byakoresheje nabi bishaka kurukumira. Yego, uyu mwanzuro wafashwe nyuma y'inama yabereye hariya i Malabo wa gatandatu, aho byari biteganyijwe ko ari rwo ruhabwa kuyobora uyu muryango, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikabyitambika. U Rwanda rwagaragaje impungenge z'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifatanyije na bimwe mu bihugu byo muri CEEAC yakoresheje nabi uwo muryango mu nyungu zawo bwite. Impamvu ni uko uburenganzira bw'u Rwanda bwo kuyobora uyu muryango ku buryo buhererekanywa bwirengagijwe ku bushake hagendewe ku byifuzo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko iyi myitwarire ibabaje cyane ko iminsi ishize habayeho ibiganiro bitandukanye bigamije guhosha umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigizwemo uruhare n'ibihugu byinshi. Yibukije rero ibiganiro byahuje Perezida Felix Antoine Tshisekedi na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ati Tshisekedi kuri 18 Werurwe 2025 mu biganiro byabereye i Doha muri Katari, ndetse bigatanga icyizere. Agaruka rero kuri ibi biganiro ngo bikomeje hagati y'impande zombi bigizwemo uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Katari. Ariko Kongo yo ikomeje kuzenguruka mu miryango itandukanye, yaba iyo mu karere ndetse n'iyo ku rwego mpuzamahanga, igerageza cyangwa igereka ibibazo byabo byose ku Rwanda, ndetse igasabira ibihano igihugu cy'u Rwanda. Nduhungirehe yasobanuye ko uburyo u Rwanda rukomeje kugira uruhare mu gushaka icyazana amahoro mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari binyuze mu masezerano y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EAC ndetse na SADC, ndetse akiyongeraho n'ibiganiro bya Washington n'i Doha. Icyakora yerekanye ko u Rwanda ruzakomeza gutanga umusanzu
kugarura amahoro ndetse no kubana neza n'ibihugu by'ibituranyi. Ndetse icyakora yanerekanye ko u Rwanda rutazemera ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikoresha imiryango y'ubukungu nka CEEAC mu nyungu zayo, na cyane ko ibyo bihabanye n'amahame ndetse n'intumbero y'uyu muryango icyo ugamije. Ati CEEAC ntabwo ikwiriye kwivanga mu bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero iri ndetse n'indi miryango cyangwa se n'indi miryango ibiri ariyo EAC na SADC ku buhuza bwa perezida wa Togo ariwe Faure Nyasimbe washyizweho n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe. So ibyo rero Bwana Sanzifura bibaye mu gihe n'ubundi muri Gashyantare uyu mwaka wa 2023 u Rwanda rwahejwe mu nama yabereye i Kinshasa ku itegeko rya Tshisekedi wari uyoboye uyu muryango wa CEEAC. Urabyibuka icyo gihe rero u Rwanda rwahise rwandikira ibaruwa umuyobozi w'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe rwamagana no kwirengagizwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko kwakozwe muri iyo nama. Icyakora ntihagire igikorwa u Rwanda rwanze agasuzuguro. CEEAC igizwe n'ibihugu birimo Angola, Congo Brazzaville na Congo Kinshasa, Cameroon, Gabon, Chad, Guinea Equatoriale, Centrafrica, u Rwanda, u Burundi, Sao Tome Principe. Ibi nibyo bihugu bigize uyu muryango. U Rwanda rero rwitambitswe na Kinshasa ariko rugiye guhabwa inshingano, ntabwo ibyo byavamo agasuzuguro. Yes, ubuyobozi bw'intara ya turi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko abarobyi 5 b'abanyekongo bari barafashwe n'ingabo za Uganda zishinzwe gucunga umutekano wo mu mazi barekuwe n'ibikoresho byabo birimo moteri 82 z'amato n'ubwato 87. Aba barobyi bafashwe mu kwezi kwa Gicurasi hagati ubwo barimo baroba mu kiyaga cya Albert bashinjwa n'ingabo za Uganda kuba bararenze imbibi z'amazi zigabanya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na Uganda. Ibi byakurikiwe n'imvururu zikomeye hagati hagati y'ingabo za Uganda UPDF n'iza Congo FARDC rero ko bakozanyijeho, avuga ko ingabo za Uganda zarashe ku basirikare bashinzwe kurinda umutekano mu mazi ku ruhande rwa Congo, birangira bamwe bahasize ubuzima abandi batabwa muri yombi. Uko gushyamirana rero kukaba kwarabaye tariki 16 Gicurasi, aho abantu 3 barimo n'abasirikare 2 ba FARDC n'umupolisi umwe bahasize ubuzima, abandi bantu batabwa muri yombi barimo n'abo barovyi bajyanwa mu gace ka Toroko ni muri Uganda. Nyuma y'icyo gikorwa ubuyobozi bw'intara ya Ituri bwohereje muri Uganda itsinda ryihariye rigizwe n'abayobozi batandukanye barimo n'inzego z'umutekano. Iri tsinda rero rikaba ryarageze mu gace ka Uganda aho bari bafungiye, batangira ibiganiro bigamije kurekura abo baturage no gusubizwa ibikoresho byabo. Rero kuwa gatanu w'iki cyumweru turimo twasoje nibwo itsinda ryagarutse i Bunia mu rwego rwo gutanga raporo y'ibyagezweho muri ibyo biganiro rero, ndetse rigarukana n'abo barovyi bari barafashwe bari kumwe n'ibikoresho byabo byari byarafashwe, ndetse n'imirambo y'abasirikare 2 bishwe muri icyo gikorwa, hamwe n'inkomere imwe yari irimo kuvurirwa muri Uganda. Abatuye cyangwa se abaturage batuye mu nkengero z'ikiyaga cya Albert gihuriweho n'ibihugu byombi bakunze kugaragaza impungenge ku mutekano wabo kubera ibibazo by'amakimbirane hagati y'inzego z'umutekano z'ibihugu byombi. Sosiyete sivile y'intara ya Turi yashimye intambwe yatewe n'ubuyobozi bwa Kongo mu gushaka umuti w'iki kibazo, inasaba ko ibiganiro hagati ya Kongo na Uganda byakomeza mu rwego rwo guharanira amahoro arambye no gushyiraho amategeko y'uburobyi ahuriweho n'impande zombi mu kiyaga cya Albert. Iyi sosiyete kandi ivuga ko ari ingenzi ko habaho ubufatanye hagati y'inzego z'umutekano n'abaturage b'inkengero z'ikiyaga cya Albert kugira ngo amakimbirane nk'aya adakomeza kubaho cyangwa ngo ateze ibindi bibazo by'umutekano muke hagati y'ibihugu byombi. Twerekeze muri Kenya. Umusirikare w'umwongereza yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano za Kenya. Umusirikare w'umwongereza wari mu ishami ry'imyitozo y'ingabo z'Ubwongereza muri Kenya, bayita Batuka Inanyuki, yatawe rero muri yombi akekwaho icyaha cyo gufata ku ngufu cyakorewe hafi y'ikigo cya gisirikare.
Biravugwa ko rero ibi byabaye mu kwezi gushize ubwo itsinda ry'abasirikare b'Abongereza basuraga akagari urumva akagari gaherereye ahitwa Nyuki. Umwe mu basirikare rero arashinjwa gusambanya umugore wo muri aka gace muri Kenya nyuma yo gusohokera aho hantu, nk'uko rero inkuru ikomeza ibivuga. Magingo y'anga rero hakomeje kumvikana imanza zikomeye cyane ziri kugenda zitangazwa kuri aba basirikare b'Abongereza bari kuregwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abagore bo muri iki gihugu cya Kenya, hasabwa ko hashyirwaho uburyo bunoze kandi ubutabera bukabakurikirana. Kuva ubwo abapolisi ngo babajije ukekwaho iki cyaha, bamuhata ibibazo kandi bamukoraho n'iperereza, ati kandi riracyanakomeje. Hagati aho rero Minisiteri y'Ingabo y'Ubwongereza ngo yafashe iki kibazo urumva mu biganza byayo nyine. Rero binyuze mu muvugizi wa Minisiteri y'Ingabo yemeje ko itabwa muri yombi ry'aba basirikare b'Abongereza yagize icyo arivugaho, ati dushobora kwemeza ko umuntu ukorera muri Kenya yatawe muri yombi. Rero yongeyeho ko imyitwarire itemewe kandi y'ubugizi bwa nabi nta mwanya ifite mu ngabo zacu. Ati nta mwanya ifite mu ngabo zacu. Ati iyi raporo iyo ari yo yose y'icyaha gikomeye kireba abakozi ba serivisi ikorwaho iperereza mu bwigenge. Ati yatanga ibisobanuro birambuye. Yanze gutanga ibisobanuro birambye, avuga ko rwose iperereza rigikomeje gukorwa n'ishami rishinzwe ibyaha bikomeye mu gisirikare. Ibi ariko bibaye mu gihe n'ubundi iki gihugu kitaberanye neza, kitaremera cyangwa se kitaramenya neza iherezo ry'iperereza ku iyicwa ry'umukinnyi w'imikino ngororamubiri wo mu gihugu cya Kenya ariwe Agnes Wanjiru. Bivugwa ko nawe yishwe n'umusirikare w'umwongereza muri 2012. Muri Kongo hari amakuru aturuka avuga ko umutwe witwaje intwaro wa Codeco usanzwe uvugwa cyane mu ntara ya Ituri wagabye igitero mu gace kamwe k'iyo ntara ukiciramo abaturage. Ni amakuru yatanzwe na sosiyete sivile ikorera muri lokalite ya Tsotso, ari nayo ziriya nyeshyamba za Codeco ziciyemo abaturage zibatemaguye mu ijoro ryari rikeye. Nk'uko sosiyete sivile yavuze ko rwose abasivili bane bishwe, abandi 3 barakometswa bikomeye. Ati inyeshyamba za Codeco zishe abasivile bane zibatemaguye, abandi zirabakomeretsa. Mu bishwe barimo abagore, abana n'abagabo. Nk'uko aya makuru akomeza bishimangira, ubu bwicanyi buje bukurikira ubundi uyu mutwe wa Codeco uherutse gukorera mu kandi gace gaturanye n'aka, aho rwose ko wakiciyemo abarenga 10 abantu bamaze kwicwa n'abarwanyi b'uyu mutwe wa Codeco muri iyi ntara ya Ituri iherereyemo aka gace ka Tsotso kabereyemo buriya bwicanyi. Ni benshi, ibyegeranyo byinshi by'amashyirahamwe atandukanye bigaragaza ko kuva mu mwaka 2019 kugeza mu mwaka ushize wa 2024 abamaze kwicwa muri ubwo buryo babarirwa mu bihumbi. Tubibutsa ko iyo lokalite ya Tsotso yiciyemo abandi basivile iherereye muri teritwari ya Jugu mu ntara ya Ituri ho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twambuke Afurika turebera hamwe amakuru ari kugenda turukayo. Tubabwire ko ibinyamakuru bya leta muri Iran byatangaje ko inzego z'umutekano z'icyo gihugu inzego z'umutekano z'igihugu ziherutse kubona amakuru y'ibanga y'inzego z'ubutasi za Isirayeli arimo ajyanye n'intwaro kirimbuzi, uburyo icyo gihugu kirinda ibitero, imitegurire y'intambara ndetse n'andi makuru akomeye. Televiziyo y'igihugu yavuze ko inzego z'ubutasi za Iran zabonye amakuru menshi y'ingenzi kandi akomeye akoreshwa na leta ya Isirayeli. Ntabwo hatangajwe uburyo ayo makuru yabonetsemo, gusa bikavugwa ko Iran yari imaze igihe ifite intasi nyinshi muri Isirayeli, cyane cyane nyuma y'igitero cyagabwe muri icyo gihugu kigahitana Ismail Haniyeh wari umuyobozi w'umutwe wa Hamas. Bivugwa ko kandi mu ntangiriro z'uyu mwaka Isirayeli yatangiye kwanga ko hari amakuru y'ubutasi bwayo ari kubonwa na Iran bitewe n'uburyo icyo gihugu cyari kirimo kwitwara. Amwe mu makuru yafashwe arimo aho intwaro kirimbuzi za Isirayeli ziherereye
ubushobozi bwazo n'andi makuru y'ingenzi kuri zo. Ubwo ko kandi aya makuru yavanywe muri Israel akerekezwa muri Iran mu gihe gito, aho agizwe n'inyandiko zirenga ibihumbi, amashusho, amafoto n'amakarita menshi. Ikinyamakuru cya Tasmin gikorana bya hafi n'igisirikare cya Iran cyatangaje ko Roy Mizrahi na Almog Atiasi ni abanya-Israel baherutse gutabwa muri yombi bakekwaho kugurisha amakuru y'ubutasi ya Israel. Aba bombi rero batawe muri yombi nyuma yo gufatirwa mu gace ka Kfar Rahim, aho minisitiri w'ingabo za Israel ariwe Israel Katz atuye. Avuga ko kandi bari barahawe telefone zidashobora kugaragara mu minara isanzwe kugira ngo bajye bashobora gutanga amakuru kuri Iran. Abashinzwe ubutasi muri Iran nibo batangaga amabwiriza kuri aba bagabo bombi bafite imyaka 24. Inzego za Israel z'ubutasi ziri mu gikorwa cyo guhiga bukware abatasi ba Iran. Mu Kuboza 2024 Israel yataye muri yombi abantu 30 bakekwaho gukorera Iran ubutasi. Iki gihugu ngo cyahinduye umuvuno, aho kiri kongera ibikorwa by'ubutasi muri Israel ariko bikozwe n'abaturage ba Israel ubwabo, aho koherezayo intumwa. Iran ngo itangira ibaha inshingano nto zirimo nko kuganira n'abayobozi, gushaka aho batuye n'ibindi. Uko iminsi ishira bagenda bongera inshingano bahabwa zirimo no kwica ndetse no kwiba amakuru akomeye muri rusange. Hanyuma rero Uburusiya burashinja Ukraine kwanga guhererekanya imfungwa z'intambara. Yego, Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya yatangaje ko haba ngo bahaye Ukraine amazina 640 y'imfungwa z'intambara bifuza ko bahererekanya, ariko iki gihugu cya Ukraine birangira kitabikoze. Umuvugizi w'ingabo z'Uburusiya Lieutenant General Alexander Zolini yatangaje ko ibikorwa byo guhererekanya imfungwa z'intambara bizaba birimo gucyura imirambo 6,000 y'abanya-Ukraine baguye ku rugamba. Itangazo rero ryasohowe ya 7 Kamena 2025 riragaragaza ko Ukraine itigeze itangaza igihe ihererekanya imfungwa z'intambara n'Uburusiya. Amasezerano impande zombi ziheruka kugirana ateganya ko bahererekanya abakomeretse, abarwaye bikomeye ndetse n'abafite imyaka iri munsi ya 25. Lieutenant General Zolini wari mu itsinda ry'abagiye mu biganiro muri Turukiya yavuze ko kuwa gatanu aribwo bohereje imodoka zitwaye imibiri y'abasirikare 212 baje bayigejeje mu gace kamwe gahana imbibi n'igihugu cya Ukraine ahagombaga kubera ihererekanywa ry'imfungwa, ndetse hari n'andi matsinda agera kuri 4 y'imodoka zari ziteguye gutwara abandi. Buri cyiciro rero cyari kirimo abarenga 1,200. Yes, ngaye nguko rero reka tubashimire cyane. Dushimire cyane Bwana Nsanzimfura Jarimura. Wakoze cyane nawe Bwana Fagikaye Nambura. Dushimire cyane abakunzi bacu. Amakuru n'ibiganiro byo kuri uyu muyoboro nakagaruka.